Lokachar dam pen Delhi rong supia long boha ki do dam akar biri so jangatum Delhi Karbi Students Association aja kong an susai kapang tang pon tuja pan pura arpu kimi kachepek pona mai peman pondo. Lokachar dam pan mithang along riche otekang si Delhi rong supia long boha ki do dam Karbi riso jangatum tami mithang akhai pan kacherai kom thekjia pan lapen kachelang dun thekjia pan lapen kidu kisun kido an sitami kacherap seroi thekjia pan pu mathadam si Delhi rong supia long kido an Karbi riso jangatum chingrum pet pen chingri ponsi Delhi Karbi Students Association aja kong kapat hejia pan arpu kachebak amai ingni ponsi arpu kimi chepek pondo. Labang so arpu kimi kachepek pon along maipu anghoi bidia ingti pendeng ponsi dun maipu senso ingti katharpi chunbang romes teron is therong pipi spokesperson Franklin Rongpar di hinrimbang kolpona phangchu piatuma phansi chedon sarpen arpu chepek pondo. Delhi Karbi Students Association atumpen Delhi rong sopia long kido ana Karbi atumpen kido kisungpen kacharap seroi jia phan lapen kapre asai amodo ansdami bidi sore kachipi choi seroi thek jia phan pura labang so sai deng pondo lapen labang so sai pachun pona long Karbiang long arat kaching hon KSA Dr. Tuliram long hanga kerap pensi puthot Delhi Karbi Students Association pangtang pon tulong lupusi lokachar lidam pen boha kido tam Karbi risoi jang atumpen Delhi rong sopi pen pherang kya phan birtanang pali. News report KTV News.